kanal MDN Ekip. Ovo je naš drugi video u novom segmentu na našem kanalu Sportske vesti. Danas pričamo o letnjem prelaznom roku koji je uvek jako zanimljiv, ali ove godine mislim da to neće biti slučaj. Zbog cijele situacije oko pandemije, mnogi klubovi su prinuđeni da smanje troškove i ne očekujemo neke velike transfere, osim eventualno određenih klubova koji imaju stvarno velike rezerve novca i jako bogati, koji sebi eventualno mogu da priušte da kupe neke igrače čije su cene enormne. Naravno, ne samih igrača, već transfer koji plaćaju klubovima, možda malo pogrešno zvuči. Ali ono što želim da kažem jeste da smo u prethodnih godina, pogotovo mislim od 2014. do 2019. imali veliki broj transfera čije su cene bile enormne, što mislim da je možda i besmisleno toliko plaćati za transfer određenih igrača. I ti klubovi su sami svesni, imamo mnogo igrača koji su plaćeni previše. Sjetimo se Kepe, golmana Chelsea koji je plaćen skoro 90 miliona, a postoje rezervista posle nekoliko meseci. I mislim da je to uticalo na traženje mnogih klubova, eto Barcelona, Realu su stvarno dali ogromne novce, Manchester United, a mnogi igrači nisu čak ni odigrali nekoliko utakmica u sezoni. I tako da očekujemo jedan zanimljiv prelazni rok, nekoliko mladih igrača koji su veoma atraktivni i koji žele čitava planeta i mnogi bogati klubovi, očekujemo njihov prelazak, ali očekujemo neke bombastične, da kažemo, prelaske, možda će se i eventualno desiti, ali ja iskreno pratim već godinama transfer sezone, ne vjerujem da će se to desiti. Evo, Mari će nam malo pričati o Nemačkoj, Italiji, neke novije vesti i eventualne prelaske nekih igrača. Po nama, čovjek koji stvarno iza njega, znači, fenomenalna sezona, naravno, naš Dušan Vlahović, znači, u Fiorentini, znači, postigao već jedan pogodak, apsolutna je zvezda tog kluba. Evo sada, kako prenose mediji, postoji varijanta da će da ode za neki bolji klub i da će umjesto njega da dođe neki Argentinac, ne znam još koji tačno u pitanju, koji igrač u pitanju. Ali tako navode mediji sad, vidjet ćemo šta će da bude od toga. Pa da, pitanje koliko klubova imaju novca, iskreno Argentina će sigurno biti teško u pregovorima, tražit će dosta novca, 30-40 miliona naša neka prepostavka. Za Vlahovića realno i stvarno igrač koji je pokazao mnogo i bila bi sjajna akvizicija za svaki klub. Pitanje da li će da ode iz Fiorentine, tu je i Bleki Milinković koji isto postoji šanse da napusti još nekoliko igrača Fiorentine, vjerujem da će se Fiorentina odreći pola svog tima i pogotovo tako talentovnih. Iskreno, ja bih volio da Vlahović ode možda neki jači klub da igra u Ligi šampiona, ali iskreno ne vjerujem da će ove godine da bude toliko novca na budžetu mnogih klubova da bi ispio da ga kupe. Pa svakako dalje, mislim, da nema uz dužno poštovanje Vlahoviću, znači, znači stvarno, igra sjajan fudbal, ali... Da, dobro, na stranu to dobro. Znači, da igra sjajan fudbal, ali svakako volio bi da ode u neki, možda da kažemo, neki klub, ali ne toliko jak. Jer ako ode neki jak klub, pitanje je da li će imati mesta, znači velike šanse da će preći da bude u rezervi, nego što će da bude na terenu, tako da bolje da ode u neki klub, ali da ne bude toliko jak klub, na primjer kao što je Real, Barcelona, jer teško da će naći mesta za njega, znači on je dobar igrač, ali to je neko moje mišljenje, sad ne znam. Ja bih volio da ode u Juventusu po meni, mislim, što sam vidio... Tu je već korektno. Juventusu može da traži pored Morata. Izvini što te prekidam, da, to sam baš preki dan sam čuo da stižu sa severa Italije, stižu ponude, znači za Juventus, za staru damu, što bi se reklo, tako da bi... Ne za Juventus, nego od Juventusa. Od Juventusa, naravno. Nema veze što imaju crno-beli dres, znači, nema veze. Tako da, što se mene tiče, ja bih volio iskreno, ako bi negdje morao da ode, volio bi da ode u Juventus. Šta misliš za Sergej, da li će on otići iz Lazija? Vidjet ćemo. Pa jedino iskreno, Paris Saint-Germain ima novce, trenutno. Ima novca, tako da su velike šanse. To je realna opcija. A dobro, Juventus jeste opcija, ali mora da se slobodi par igrača, teško da će to. Ramsey, vidjet ćemo šta će biti s Ramseyem. Pa da. Ali ono što je sigurno zanimljivo po meni, najrealniji transfer jeste Vuk Kostić, nevratnije. Da. Se izgleda otići u Italiju. Da, ulazi u Italiju, da. Nije igrao. Da. Da, šta, biš u Nemačkoj? On igra sa trenutno u Nemačkoj. Da, u Intru, da. Prepostavlja se da će preći negdje u italijanski klub. Pa Inter je najrealnija opcija zbog te formacije, 3 igrača pozadi, 2 spoljna beka. Kostić bi se sjajno uklopio u toj formaciji. Da kažem, beko igra malo ofazivnije. Tako da i u reprezentaciji kod Muslijana, čak mislim, Kostić igra. Ja mislim da jeste. I sjajan je bio. Ono što meni sigurno najzanimljivije jeste, naravno, uvek Nemci imaju zanimljive transfere, ti si nešto oko Lewandowskog našao. Jeste, pre neki dan se šuška, sad vidjet ćemo da li će to biti istina ili ne. To su pretpostavke, da. To su pretpostavke, znači,
vidjet ćemo šta će svega, on inače ima ugovor sa Bayernom do 2023. godine, znači još 2 godine važi ugovor, ali vidjet ćemo, kao rekao da ima interesovanje da postoji mogućnost, da želi da nastupi u nekoj drugoj ligi, mislim da nije mislio na Nemačku, nego na neku drugu ligu, ali vidjet ćemo šta će to da bude, da li će ostati u Nemačkoj. On svakako ima, kao što sam rekao, ugovor do 2023. godine, ali sve je moguće. Znači, kad su veliki pare u pitanju, vidjet ćemo šta će tu da se desi na tom polju. Pa ne, neću tići iskreno. Pa iskreno, ja ne verujem da... Pitanje ko će želi da ga kupi u tim poznim godinama, da da ogromne novci, pa ko ima platu, mislim, 20 miliona godišnje, to je mnogo novca. Jest. Ono što će se pisati najviše jeste Mbappe i Real Madrid. Pitanje će Real Madrid uspjeti da kupi ovog igrača, Paris još ne svakako žele da se odrekne tog igrača, plus Real ima mnogo problema i finansijskih i mnogo drugih, da kažem, problema, odlazi najbolji Bayern, najboljih igrača i legenda ovog kluba, Miša će kasnije pričati sve o tome. Naravno, ja sam pripremao englesku, meni uvijek engleska najviše interesuje, i najviše gledam englesku ligu zato što ima tako i po meni najbolja liga, znači oni uvijek imaju najviše novca, uvijek najviše izdvajaju, ostrvska zemlja, pa najviše trenutno što se priča jeste Sancho i Manchester United, to stalno, da kažem, nema nekih velikih informacija osim eto toga da li će Kane otići iz Tottenhama, opet kažem, ne znači neko moći da kupi Kane, mnogo je to novca, da, priča se o Chelsea i Haalandu, pa vidjet ćemo da li uopšte treba. Chelsea imaju Timo Wernera, tako da im treba još jedan takav napadač, tako da mislim da neće tih transfera, da kažem, biti nešto puno. Jedino je to možda Sancho i Manchester United, ne vjerujem da će biti nekih bombi iz Engleske, tako da ima nekoliko par mladih igrača koji su stvarno ostavili sjajne utiske u prethodnoj sezoni, tako da vidjet ćemo možda i oni koji koštaju par 40-50 miliona evra da se dese, ali neke velike bombe od 100-200 miliona evra ja iskreno očekujem. Eto, možda Sergij, možda Manchester United je zainteresovan. Da, tako se šuška. Ako Pogba eventualno se vrati u Italiju, ali mislim da bi bilo zanimljivo svakog Sergija vidjeti u Englesku. Mislim da bi se snašao, on je onako robusan, malo igrač, bio bi dobar playmaker u Manchester Unitedu. Ali tu je Bruno Fernandes, vidjeli bi da bi igrao bi možda više, malo defazivnije nego Bruno Fernandes, ipak ne preko svega, realno, mislim, jeste Sergij naš, ali... Uz dužno poštovanje Sergiju, ali da. Svakako dara, izvini što prekidam. I već koja je odjeknula kao bomba u Italiji da je čuveni golman Gianluigi Buffon vratio sa svoju Parmu, čuvenu Parmu, to je njegova kuća, tako da, eto, to isto je jedan od glavnih vesti što se tiče u Italiji. Jako emotivno, da, što bi se rekao, posle 20 godina. Zaboravili smo legendu fudbala Cristiano Ronaldo, koji, eto, kažu da je nezadovoljan zato što se trener Allegri vratio na klupi. Da, zaboravili smo da pričamo mnogo trenera novih, Mourinho u Romi, da. Ancelotti isto. Ancelotti, da, u Realu. Da, to će mi iša kasnije, naravno. Ima mnogo zanimljivih, da, vidim Fonesca da veše iz Rome prešao. Jeste. Tako da, njega nikako ne mogu da zaboravim, znam da Roma, slabo sam ih pratio, nisu igrali, tako da mogu se sjetiti kako se zove čovjek. Rimska vučica, da. Da, tako da, kažem, ima zanimljivih, znam da je predsjednik kluba Levi, on je uvijek interesantan i jeste. Za pregovore, to svi kažu. To svi kažu sad, šta je pravi istina, ne znam. Stvari, da, tako da, bit će zanimljivo, vidjet ćemo ovo što se mene lično tiče, mislim da ne baš toliko zanimljiv prelazni rok, bit će zanimljiv, uvijek to zanimljivo, ali mislim da je prethodnih godina mnogo zanimljivije bilo, pogotovo mislim da 15, 16, 17, 18 kad je Neymar i Mbappe prelazili, sve je to bilo pompezno, sada prosto zbog celokupne situacije dosta je to, da kažemo... Da, zbog same situacije. Ali mislim da će biti zanimljivi natpisi zato što mnogo igrača će na evropsko prvenstvo eksplodirati i onda će se desiti sa mnogih klubovima, ali vidjet ćemo da li će doći do realizacije tih transfera. Ja iskreno verujem da će biti baš slab, da kažem, transfer period i da će dosta biti, kažem, slabih kupovina s malo novca, odnosno što smo navikli na prethodne godine, izdvajalo se stvarno mnogo novca. Jeste. Isto evo da se nadovežem, znači, sluška se isto između francuskih medija i italijanskih, da će da će Stevan Jovetić, znači čuveni bivši igrač Partizana koji je nastupao jedno vreme u Fiorentini i stvarno bio dobar igrač. Posle toga je otišao u nekih par klubova, sada evo zadnji put je nastupao u Monaku, sada evo kao slobodan igrač se vraća, kako pišu mediji, u Italiju. Sad ne znam tačno koji klub,
Mislim da nije u pitanju Fiorentina, ali tako da kažu da se vraća na, što bi se reklo, u tu jednu čizmu, mislim na Penijsku poluostrvo. Ovo je za kraj da završamo, kada prepustimo Miši štafetu, šta misli da će Ronaldo otići, da li bi trio Mbappe, Neymar i Cristiano mogu da osvoji napokon Paris Saint-Germain u Ligu šampiona, ja mislim, što im nedostaje. Da, izvini što sam te ušao u reč. Mislim da ako se to desi taj trio, da svakako su 90% šansi da će PSG konačno, ja bi iskreno voleo, ne znam ti, ja bi iskreno voleo da osvoje Paris Saint-Germain. Mislim da zaslužuju da i oni napod da se okite sa tom krunom, mislim sa tim trofejom Lige šampiona, ne znam, ja mislim da oni nemaju ni jedan, znači... Da podignu ušatog. Da. Sada prepuštamo Miši da priča o Španiji, gde je on specijalista za tu temu i mislim će vam reći više o tome, u odnosu na što iz mi priča. Svakako. I evo sada nekih transfer vesti iz Španije. Krenemo prvo od same legende Real Madrida, koja posle skoro 17, mislim da baš i tačno 17 sezona napušta kraljevski klub. Ja mislim što prekidam do 2005. da je prvi put nastupio. To sam... Kao dečak iz Sevilje je došao u Madrid. Da. I stvarno jedan emotivni oproštaj jedne legende i kapitena Real Madrida od svog kluba. Vidjet ćemo gdje će završiti, odnosno gdje će nastaviti svoju karijeru. Ipak ima 35 godina. Dosta je, da kažemo, prevalio, dosta je podizao i trofej Lige šampiona i dosta je put vadio svoj klub iz nekih situacija i na taj način se kitio trofejem Lige šampiona, baš to. Svakako bit će neobično vidjeti ga u drugom dresu. Pa, apsolutno da. Apsolutno da, ali dobro. Ono što, eto, možemo da kažemo što se tiče Real Madrida jeste i da je Alaba prešao iz Bayerna iz Minhena u kraljevski klub. Mislim da će biti dosta dobro pojačanje, radi se o odličnom austrijskom igraču, tako da mislim da će se lepo snaći i uklopiti sa ostalim igračima u ovom klubu. Da krenemo sada i na drugog velikana Španije, naravno Barcelona. Barcelona je dosta dovela pojačanja, kaže se da će dovesti još, neki samo su povratak deteta, odnosno Erika Garcia iz Manchester Citya, koji je došao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa ovim klubom. Radi se o odbrambenom igraču, mislim da će se i on lepo uklopiti jer ipak poznaje stil igre Barcelone jer je bio tu i ponikao u ovom klubu. Onaj transfer koji je Barceloni za dlaku izmakao jeste Wijnaldumov transfer koji je na kraju ipak završio u Paris Saint-Germainu, iako je bio na korak od Barcelone. Smatra se da je dogovorio bolje uslove sa Paris Saint-Germainom i da je to razlog za koji se odlučio da pređe baš u ovaj klub. Ono što Barcelona nije ispustila, to je svakako po meni možda i do sada najzvučniji transfer i najbolji do sada koji je Barcelona u poslednjih nekoliko godina, pošto su stvarno imali neke, da kažemo, promašaje, nisu se pokazali igrači kako su oni želeli. Svakako jeste Depay koji, evo, potvrđeno je da je sigurno potpisat će za Barcelonu. Kaže se da će ugovor trajati do 2023. godine. Dolazi kao slobodan igrač iz Lyona gde je pružao sjajne partije i na evropskom prvenstvu i uopšte loš i igra dosta dobro. I onaj još jedan igrač koji je svakako zvučni, jako je ušao u neke, da kažemo, ozbiljne godine. Aguero nikad nije star, klasa je večna, tako da mislimo da će se i on dobro uklopiti. Svakako posle odlaska Luisa Suareza u redove Atletico Madrida, Barcelona je kuburila sa napadačima. Mislim da se Braithwaite nije najbolje snašao na toj poziciji, ipak, iako uopšte nije loš toliko igrač, ipak mislim da nije kalibra kakav je bio Luis Suarez i neki njegovi prethodnici koji su igrali na njegovim pozicijama. Naravno i svakako jedna
najbitnija vest za Barcelonu, možda i najveće pojačanje jeste koje treba da realizuju. Vidjet ćemo, ja se iskreno nadam da će Lionel Messi produžiti ugovor sa Barcelonom, ipak došao mu je Aguero koji je njegov kum, tako da je to i jedan adut više da ostane u Barceloni, ipak bio je nezadovoljan tokom prethodnih godina. Svašta se izdešavalo, Barcelona nije kao što je nekad bila, ali mislim da se polako vraćaju na prave staze i mislim da će naredne sezone koja sledi biti dosta bolji. Eto, to bi bili neki, da kažemo, ukratko transferi koji su, radi se znači o španskim klubovima, velikanima. Što se tiče Atletico Madrida, nismo našli neke toliko zanimljive, sve su, da kažemo, neke spekulacije, za sad ništa nije zvanično, tako da vidjet ćemo, svakako će biti, verujem da će se Atletico pojačati na nekim poljima. I eto, to bi bilo to, ukratko, o transferima u španskoj ligi. Da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte, šerujte i zapratite naš kanal. Pozdrav. Pozdrav.